Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kum kawai na ki kam man syakri sya ka bha kamiat jong ka imlang ka salang nalor ka jing syakri ha ka kam ki pulit jong ka Ribhoi district ha ka khatwai tarik ulber arajar arpo kila ais nam sngopa sya ka jaka kenshow snam lani ka blood bank ka badon hanong po civil hospital ha ka ni ka jing ais nam ai lai shimenta langru da u deputy superintendent of police uba VDS Rambai u Deputy Superintendent of Police katanat traffic uba O Masar bat ki pulit officer ka Ribhoi. Yagani kijing aisnam ay lapanlong da ka office jong district medical and health officer bat katanat pulit jong Ribhoi district haringkat kijing trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society. Songat kamde ka sin ko banengkong pengilai penlongan ko dan blood donation camp kala judan teng menchwaru andre kot ko mengi mentahi ne po nong po kibuna ki yang officers jungi ki yang constables ke kwahi ban aisnan marba obviously ka kam jungi kum ki na police department ru ka they even save lives, so this is one part that we will play begin save lives. And also kanika kot ko mga tingan kanika blood donation bank ne po nong po ka thaki dang share play ke kita rukam du kilawan kilawan ongingi begin participate lam tengiru daka jingmot ko babahingi kwahi kan begin peni ka public rubi we are ready to always help, we are ready to you begin dan lang badhi ban pelong kini ki program jadi ki kandidat tangkawe ki program ko misi pelong barabot kani gede kasin ni kongdu hanya Ribhoi district ke bangila pelong ini ka blood donation camp di pedeng bun ki jie ki bangila ayale ban persan di mata kalau sing bocop kanum ka member di ne Ribhoi district ha bangila la ban penong ini ka blood donation camp di ki don ngila arrange lang bat ka police department jong Ribhoi district ki ni wan long di donor sang ni di mata ngila yo kumpasan ngud ki bon aisna di kitang don ki ban wan di ngakai hatu isu jan mi di kan kut ka blood donation camp di dan jong don ka blood bank hang ni di kalau kan long kejeram dan bentang babun kinong kaptam kinong pang gibun kami kasnam kerki akan ugun kapor di ngakerpa di kinong susnang berapa ini Ribhoi kad kibasnu khia po mensim badlong kejeram kesawa banwan pensionship of blood bank ni po sebelah solo po bekilun ai islam nakabentang kinong pang gibun kecemca